Iyi ntambara nari nayibabwiye mugabo sigi Imana yari yayivuze. Iyi ntambara amaze guhuza ibihugu bitatu: Rwanda, Burundi, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ntambara Imana yari yarayivuze. Niwumva barashe Bujumbura, kumva barashe ku kibuga cy'indege, buni bisasu biri kuva muri Kongo bijya i Burundi, ukuri kwamye mubimbaze. Jewe ndi umuntu w'Imana, sindi umujournaliste wo gushyushya inkuru. Oya, Barundi bamwe bamaze gupfa bazize ibisasu, abandi bari guhunga. Bujumbura bunigiye kubicura burindi n'ibyokotsi by'ibisasu. Evariste Ndayishimiye bagiye kumusinyisha kwegura, bagiye kumusinyisha amasezerano yo guhagarika intambara ku ngufu. Evariste Ndayishimiye uhigira umuriho isaha ku isaha. Ibingibi sharija telefone birimo umuriro, shiraho karadiyo ntize kuvaho, utegere buno mugeze finali yo kumva iby'amatwi yanyu tumvise, kureba iby'amaso yanyu atigeze kubona. Hano mugiye kuba mwabona bwa buhanuzi busohora. Urabeho turagiye Nyiranzihana ejo, urabeho turagiye Nyiranzihana ejo. Ibintu byabaye agaterera nzamba. Koko ubu tuvugana Gasupari barakuze, igisoda cy'u Burundi ubwoba ni bwose. Kubera iki batararasa i Kigali? Kandi Ndayishimiye yavuze ko nibahirahira hakagira urusoro rw'i Burundi, yaravuze ngo ahoho ubwo n'ubucabana ngo azahita anyurira Kirundo Bugesera. Arahari ntahari, yagiye hehe perezida w'u Burundi ko adatanga izi ngwano? Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo Evariste yiteguye intambara. Ukuri kwamye. Noneho rero abahunga n'amaguru, bahunga n'imodoka, bahunga n'indege, inzira zirafunze. Imana niyo yari yabibabwiye ko zifunze. Icyo turagihurizako kandi turacyumvikanaho. Abanyepolitike bari kwiyegeranyirizaho ubutunzi, abandi barimo bigwizaho icyubahiro, abandi banze gusenga. Ubu noneho ko amasanamu noneho yagiye ahagaragara, bari kurasa i Burundi, bari kurasa muri Kongo. Ubwo ibyo nabyo bifite ubusobanuro ku bantu Imana yaba yarahaye iki? Imburi. Umwami Imana atabare, Nyiringabo Imana. Noneho rero aka ni agahinda k'amaraso amenekera ubusa y'Umurundi n'Umurundikazi, by'Abatutsi n'Abahutu tubyihoze, kuko ibyo byose nta mumaro bimaze. Mu ngwano nk'iyi, mu kaga nk'aka, mu gahinda nk'aka, nta kibyo bintu bivuze, nta n'icyo bimaze. Amasezerano bagiye gusinya kubera iki atari guhagarika ingwano? Ni ukuvuga rero, eske Uburundi bwiteguye guturana na M23 cyangwa ntabwo bubyiteguye? Uburundi bwanze ko bagirana amasezerano, Burundi bwanze ibiganiro na M23, Burundi bwanze M23 ngo ni Abatutsi banga gukorana. Ese baraturana nk'abanzi cyangwa baraturana nk'inshuti? Buni ibisasu byatangiye kuba wazi. Abene igihugu ntibaremye amasoko, abandi ntibagiye mu twabo. Ibintu harabura iki ngo ingabo zitabara? Iyi ntambara hari abayiteguye, barayitegura imyaka n'imyaka. Ni ukuvuga rero iby'urupfu rwa Ndayishimiye, intambara Ndayishimiye yakweze, akaga Kongo ikururiye Burundi, ibiri bwibonekeze muri iyi ndwi, ibiri bube muri uku kwezi. Amarira aracaha, ayandi acaha. Amatwi yacu ntabwo mpamya ko harimo inkuru nziza ku bijyanye n'igihugu. Shereka ku muntu personnel, kuko intambara iba mu bantu ariko ku muntu akarokoka. Yego, buno rero akajagari, ibyago,
amakuba intambara navuga ngo Uburundi bwinjiye mu ntambara budafitiye bije butapanze butateganyije nyamara ndayishimiye yirirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ngo yiteguye ingwano yiteguye intambara ngo arafise ubushobozi ngo afise ingabo nyinshi ngo zizi kugwana no kuvuga iyi ngwano ejo birashoboka ko muzajya mubona ibisasu biri kugwa muri Bujumbura ibindi biri kugwa kuri ya aeroport Melchior Ndadaye kandi ikibazo kiraha nuko iyi mitwe yose ubwo FDLR FARDC Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ubwo impunzi zahungiyeyo bikanga ariko bigaragara ko ntabwo ababo bari bubange ababo bari buhunge ukuri kwamye babakire Bujumbura umunota ku munota isa ku isa bishobora kubyara akajagari hano rero bamwe bareba kure nanjye kandi ndimo kuko ufite amaso areba ibizabe ejo n'ibiri bubu uyu munsi n'ibigiye kuba ejo twarababwiye ngo Perezida Neva ashobora kuva muri Amerika yikoreye amaboko hano gufata ingamba ubu abasirikare bacanganyukiwe urebe iyo foto nuza ari kwitaba telefone umuntu yampaye amakuru Gaspari Baratuza Prime Niyongabo abajenerali b'u Burundi babuzayo bacira nayo bamira icyambere squat kurasa mu Rwanda bakagira ubwoba ko Burundi mwahita bugwa mu ngwano kandi nta bikoresho bihari byo kuyirwana igitoro cyavaga muri Uvira muri Rusizi nyine Kamanyora aha hantu we muveti tuwigiye gufata cyangwa se iri kurwanira gufata noneho biraba bihubutse byunyutse ubwirinze muveti tuwa yabuzamuye ku Rwanda mpamya ko nta bisasu birahagwa ariko burana naho babuzamuye twibaze rero babaturage Imana yabwiraga guhunga bari Bujumbura twibaze rero babaturage Imana yabwiraga guhunga begere ikibuga cy'indege cy'ibitoki ya Bujumbura Rugombo twibaze rero zambonera kure bari guha imyimenyerezo ya vuba vuba twibaze rero nanone ngo igipolisi n'igisoda kitari hamwe cy'u Burundi kuko igisoda cy'u Burundi mu busanzwe ntabwo bose bumva iyi ngwano signification yayo kandi nawe wicaye nta planning waha abaturage ngo babwire ngo icyajyanye abarundi kurwana muri Kongo niki ntacyo bivugwa ngo no gutabarana rero ibi ni nko gusuzuguza igisoda cy'u Burundi kubera ko ufashe igisoda cy'u Burundi kikukiye muri 61 kizwi ku ruhando mpuzamahanga kigarura amahoro ukakivanga na Wazalendo wumve ukakivanga na FDLR y'umuvumo wumve ukakivanga na FARDC kiracika amazi ihene mbi ntawe uyizirikaho inziziri niyo mpamvu izi saha ndi kukubwira ngo Evariste Ndayishimiye wiyenda kuva ku butegetsi narababwiye ngo akari imbere karahinda nababwiye ngo kwa 11 kwa 12 ni too much ni final iyi ni komba ya mwisho nyuma yuko rero M23 wayo bo bari mu biganiro muri Amerika baba perezida ibi biganiro banarimo n'aba bantu benshi ntabwo bose bagiye mu biganiro Amerika ifite inyungu nyinshi muri Afrika n'indu zihagarariye ni Kenya n'u Rwanda n'u Bugande nukuvuga izo nyungu Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nta nyungu Amerika ihafite ntizarindwa ninde wazirinda nukuvuga rero iyi saha Ndayishimiye bagiye kumwandikisha bamusinyishe niyanga bamugumane muri Amerika kandi ubu tuvugana niyanga baramuhereka ku butegetsi ku ngufu cyangwa aricwa ariko icyonzi cyo uruhigi ruri kuri Evariste General Major Ndayishimiye kandi igihugu yamaze kugita hehe mu manga hano mu cyobo ahantu kure ahantu habi icyambere yatangije intambara atari mu Rwanda icya kabiri ntabwo yigeze aha ubushobozi igisirikare cye ntabwo yigeze agikunda ngo acuruze buriya butare akigurira intwaro
ari kwifashisha intwaro za FARDC mu kurwana. Ni ukuvuga rero niba ari kwifashisha ibya FARDC, ibi bya FARDC abaFARDC babifitemo ijambo, ni ukujya ku mbunda bakayisiganiraho ngo ni njurasa, undi ati ni njurasa, undi ati ni njurasa. S'il vous plaît, iyi ngwano ni akayobera bahinga. Mu Burundi ubu bamwe kujya mu mirimo byahagaze, kujya mu mirima byahagaze, kuko ibisasu biri kuva muri Kongo Kamanyora mu kibaya cya Rusizi, kuko hari Rusizi ya Kongo, hari Rusizi y'u Burundi, hari Rusizi y'u Rwanda, bikagenda bikajya kugwa mu bene gihugu b'u Burundi. Inzira karengane, bamwe ejo barapfuye, uyu munsi abandi bapfuye, no mwiriri joro abandi bari gupfa. Inzira karengane. Niba witegereje neza, nge ntabwo ndi umunyamakuru wo kubasomera inkuru y'agacimbiri n'ibindi, ariko ndababwira iby'ijuru riba ryantumye. Ndababwira iby'ijuru riba ryantumye. Ibi byose dukururiwe nande akaga Evariste Ndayishimiye. Ni umuntu washoye abarundi mu ntambara ariko atiteguye kurwana. Yafashe imbonerakure ngo aziha imyimenyerezo y'igipolisi, izindi aziha imyimenyerezo y'igisirikare, ngo azizeyemo ko zizarinda Uburundi n'abarundi. Nibyo koko. Buno rero nababwiye ngo rava muri Amerika yikoreye amaboko, ni inkuru mbi ziri mu matwi ye, kandi isaha ku isaha baramukubita kude. Isaha ku isaha ashobora kutagaruka, isaha ku isaha. Evariste Ndayishimiye nta mutima nta roho buno nawe agifite, koko sahizi niba M23 atangiye kurasa i Burundi byeruye, kandi hakaba nta n'umunsi n'umwe ingabo z'u Burundi zigeze zitsimbura izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe. Kandi M23 mwabonye ko yamaze gushyira ubwirinzi aho iherereye, ubwo noneho nta n'ibisasu bikemerewe kugwa hiri. U Burundi ntabwo nzi aho bwaba buherereye izi saha kugira ngo butabare Cibitoke, butabare Rusizi, butabare abene gihugu b'u Burundi. Koko ubu tuvugana bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, amasasa aririrwa avuga akarara avuga. Ubu intambara yabaye yeruye, kandi narababwiye ngo Imana ubuhanuzi yavuze bwa kera mu bambanjirije, yaravuze ngo intambara izagera i Burundi iturutse muri Kongo. Uyu muperezida yashyizweho i Burundi gukurura akaga no guteza kandi abarundi bafite imbunda zishaje, ntabwo ari bose, ariko uretse imbunda zicungera abategetsi, izindi nkoho nyinshi ni Kalichnikove zishaje. Nta kuvugurura, koko ntabwo abarundi bigeze bitegura ko hazaba intambara, ntabwo bizigaga ko hazaba ingwano, ntabwo bizigaga ko bazarwana n'u Rwanda. Donc ni ikihe gihugu bizigaga? Redi Tabara ko ari ishobora gutera nayo, kandi ivutse ejo bundi 2015. Ntabwo bigeze baba nk'abantu bitegura kuzagwana na Tanzania, kuzarwana n'u Rwanda cyangwa na Kongo, ngo bisubize ibice bimwe na bimwe bambuwe. Oya, urabona ko rero buno intambara isa nibatunguye. Niyo mpamvu nawe mumbwire ku rugamba, muvugisha ukuri. Hano harimo abantu bantuka, ufashe FDLR iriho umuvumo, ufashe Wazalendo iriho umuvumo. Abo bose ni abicanyi bifatira abagore ku ngufu bakangiza bagasahura. Ufashe FARDC itagira organisation. FARDC ni igisirikare cy'igihugu ariko nta organisation kigira, kirarwana kigasanga gihembwa make. Mubabona bagwana biba inkoko, biba amashu, batanarwana ukavuga ati uyu munsi ntituri burwane. Bajya no kurwana bakirunda nk'itsinda naka, bakagwana banywa ibiyeri. Ofete ntabwo FARDC iri capable yo kurwana. Ni ukuvuga rero abarundi nabo neva aho yabivangiye, yafashe igisirikare cyaragisuzuguza. Binababaje binamaramaje gufata igisirikare cyaharaniye ubwigenge ukakivanga n'imitwe y'inyeshyamba,
gufata igisirikare cyaharaniye ubwigenge muri 61 Burundi bwarikukiye ntawe bukesha independence, ugafata igihugu cyagiye kirwana kikagura. Ni ukuvuga ngo iritsindisha, irikubitisha kugira ngo ibone uko ifata aho ishaka gufata. Ubu rero rya pfundo Evariste yavugaga ngo nibafata Uvira nawe aranyura Bugesera afate Kigali. Neva uri hehe wambabariye ugafata Kigali? Niba koko ufise inkomezi we na Prime Gaspari Baratuza n'abandi ba generali mwiyemera zambonera kure zijya zinyandikira, niba koko nta kwibeshya kurimo nambaye haga bangwa azabagurira Sukoyi, niba koko ibintu biseriye, kuki nta rusasu murarasa mu Rwanda kandi M23 iri kurasa u Burundi, kandi mukavuga ko M23 wari u Rwanda, none ejo yarashe Burundi, uyu munsi yarashe Burundi, no muri iri joro mpamya ko iri buharasa. Hari kubura iki ngo namwe mugaragare abi Kigoma, Nyanzarake, ntimuryama umukondora zose turacyabyibuka. Uyu munsi wibereye muri Amerika, bibereye muri Amerika, wagiye ku butumire bwa Trump kukubwira ngo hagarika intambara, hagarika intambara, kuko waraguzwe, igihugu cyaraguzwe. Politike yawe nta muntu n'umwe uyirimo, waratereranwe, nta shuti, nta muvandimwe, n'indege n'ugutega nkanjye n'ugusaba rifute. Suzuguza igihugu cyawe, igihugu tuzi gifite idarapo rizwi ry'iristari, igihugu tuzi kimera gifite ubutare, aho ugiye kubyunyurira ukiriranwa kurekara ku Burundi bwifashe, Burundi buteye imbere, Burundi bwiza, Burundi nyaburundi. Ofete nagira ngo mbabwire ko si 11:03 aho mperereye, ntabwo mpavuga ku mpamvu z'umutekano, ariko nkubwije ukuri ko urugamba rwabaye urugamba, kandi ndi umuntu w'Imana, nta kugushyushya, nta kugucagira. Narabivuze cyane, mvuga mu ijwi rinini no mu ijwi rito, mbivuga nuzuye umwuka wera, mbivuga waze komba va komba teni komba. Abarundi bayambaye, mama 23 barambara, FARDC irambara, yenda iyo mitwe yindi bikora nabyo nubwo nabyihoza, ariko hano hari intambara, ni komba ya mwisho vrema. Reka rero turebe M23 ko bari buyambure biriya bice, ko bari buyisubiza inyuma, ko bari buyikangi, ko bari buyinanize. Byahehe ntabyo bashobora, ntabyo bashobora, barayitinya iyo ihageze bariruka. Ntibivuze ko M23 idapfusha cyangwa se idatakaza cyangwa se nayo batayirasa, ariko ufite itsinzi ndiho ugaragara nyine ko we yapfushije bake, yenda ari nayo wapfusha benshi, ariko ufite itsinzi mu biganza ninde? Ngira ngo rero Gisekedi igihugu asigaranye kimufite, kiri kumusikiza, kimufasha, yari asigaranye n'u Burundi. Twibaze nanone ngo igihe u Burundi buri buve muri iki gikorwa, twibaze nanone igihe Ndayishimiye wavuye ku butegetsi n'ibisanzwe, ariko kuva haravanaho n'ibyo byose sava, ariko uyu munsi se cyangwa iri joro niba Burundi butakirwana muri Kongo irabiyande, Kongo biragenda gute, Kongo harabiki, Kongo haracura iki, bishatse kuvuga iki? Nawe imagine vraiment. Kandi Burundi bwabaye nk'ubushyigikira FARDC, buyizeza ko iri butsinde, iri buneshe. Uyu munsi wa none niba FARDC itsindanwe n'u Burundi, ubundi harakorwa iki? Ni abazungu bazaza kurwana, ni Kongo izategereza imyaka igashira indi igashira nayo ikiyubaka, ni Burundi buzabyara ubundi Burundi bukazajya kurwanayo. Ni ukuvuga ngo uyu mutwe w'inyeshyamba, nimbabwira ko waba ushyigikiwe n'Imana ntabwo naba mbeshye. Icyambere, bicirwa abantu babo, bakabica nabi 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 nabi,
ngira ngo Imana n'amarira yabahoza ni ukubaha igihugu cyabo vrema. Niba mwarabyiboneye mujye ku Mbabazi TV gatatu kuri channel ya WhatsApp, abafite WhatsApp rwose kikagura imbibi z'u Burundi ukagihuza n'izi nyeshyamba, warangiza ukakivangamo imbonisi, warangiza ukakivangamo wazarendo, ukagikubitamo FDLR, cyabaye FARDC. Niyo mpamvu iyo kiri kurwana ufashe ingabo 100 z'abarundi ugashyiramo izindi 100 za FARDC, ugashyiramo 100 za FDLR, ugashyiramo 50 za wazarendo, ugashyiramo imbonerakure 200, icyo gisoda, icyo gisirikare kiri gukizwa n'amaguru, kibuno nta maguru, bari kwiruka masigamana. Uyu munsi wa none rero ubuhanuzi Imana yavuze, ubuhanuzi musangana, ubuhanuzi twese tuziranye, nuko mu Burundi hari ingwani iri gututumba, kandi nuko perezida agiye kuvaho. Ntabwo ari uko kurema agatima. Nakubwiye ngo arava muri Amerika yikoreye amaboko, uba hari mu nama, umutima uri gukubita, igihugu kirafashwe, bararashe, bageze i Bujumbura. Twebwe bene igihugu muduha amakuru make, ingabo zipfa ntituzimenya cyane, tuzimenyeye irimbi ryuzuye cyangwa imodoka ziri gutunda ibiziga. Ntabwo abene igihugu mutuma bavugira ku maradiyo. Tubona abahunga, ejo impunzi zarahunze z'abakongomani, Burundi burazanga, zirongera zisubira muri Kongo, zirakata zigaruka i Rwanda, u Rwanda rurazakira. Uyu munsi wa none inshuti yanjye, hano hari gukomanga intambara. Umuntu ufite umwene gihugu Bujumbura kagira umwene gihugu i Burundi, nukuri shyira amavi hasi. Kawungu ubuyiretse ububama, uburetse umuceri, uburetse. Naravuge ngo musenge ibibasengesha bitaraza. Koko M23 ifite strategy nyinshi ikunda gukoresha, muzabicunge mu byitegereze. Iyo ishaka gufata ahantu cyangwa ishaka guhagurutsa intambara, irabanza ikitsindishwa, ikirasishwa. Mwibuka ubushije imaze iminsi itaka ngo FARDC yaturashe, n'abarundi bajyaho we twatsinze, mbayahagajyaho ngo abarundi bazibiye ma 23 ngo ntiyatera intambwe. Biriya ni M23 ibikora, twere guhendana, niyo ubwayo ibyikoresha mu nyungu zo kugira ngo amahanga abibone nyine ko FARDC iri kurasa. Bagaragare ko barwanya ari babiri, ariko nta muntu urwanye na M23 rwose, ntawe. Aho ikeneye gufatira hafata, aho ikeneye kurarira harara, iki ikeneye kugeraho ikigeraho. Ubwo se iri kurwana nande? Uyu munsi wa none rero M23 ni nka kumwe dushobora kurwana nkatega umusayo kankubita nkataka cyane, cyangwa utwandikire tuguhe akarinki urebe ibintu, babakata ibitsina bakabakata amazosi ari bazima, ni urupfu babica. Donc ni nko kwicwa na shitani nyine. Bariya abantu barababaye, tujye tureka gukina. M23 imbaraga naho izikura, ireba uburyo babyeyi babo bapfa, barumuna babo bapfa, bakuru babo bapfa. Vraiment nta yandi mahitamo isigarana uretse ayo kurwana. Uyu munsi rero ibyiringiro biri kuri Ndayishimiye, ariko biri guhomba. Ibyiringiro byari kuri wazarenda, ariko biri guhomba. Ndayishimiye yiringiye imbonerakure, ariko biri guhomba. Bari biringiye FDLR, ariko iri guhomba. Bari biringiye za Nyatura za Mayimayi, ariko biri guhomba. Sahizi Gisekedi araba uwande, Gisekedi araba uwande. Gisekedi nta hantu afite ho kumenerana hatoya, kandi nta masezerano ahari yo guhagarika ingwano, ntayo. Mu butumwa nabahaye bwatambuze bavuga ko nta masengesho ahari yo guhagarika ingwano, Kongo izacikamo kiriya gice gicikemo cyigenge, ndetse n'ahandi izacikamo yongere yigenge, Tanzania izacikamo yigenge. Ndiko bimeze. Ibihugu bitazacikamo ni nk'u Burundi butoya busanzwe ari buto, ni nk'u Rwanda, ariko ibi bihugu binini abantu bari kuvuka biyongera uko. Iminsi ni imitindi muraje mu byibonere, bazabicagaguramo rwose, n'abazungu bwabo bazabicamo babone uko babikoroneza. Uyu munsi wa none rero intambara, ibisasu biri kuva muri Rusizi Kamanyora,
byerekeza mu Burundi, ibindi bikava mu Burundi byerekeza Kamanyora. Ubwo abarundi bari kurasa muri Kongo n'abakongomani bakarasa mu Burundi. Ni peni kupe ngo ni ya numa y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngo huguha. Ntabwo turabona abarundi biyaminiye kurasa mu Rwanda, ntiturabona abakongomani biyaminiye kurasa mu Rwanda, uretse ko mpamya ko ubwirinzi bwahageze kare. Ubwirinzi bw'u Rwanda bwahageze kandi nta nubwo buzigera buvaho, kubera ko nyine ari intambara. Nawe ubaye ufite umutaka, iyo imvura iguye umuntu wakubwira ngo ihangane unyagirwe, kandi imvura y'amahindu uri kugwa ufite umutaka, ngira ngo icyo kintu atari umurozi wakuroze ntabwo gishoboka. Kuba rero abazungu n'ibindi bihugu bikomeye byabwira u Rwanda ngo mukureho ubwirinzi bw'ikirere, ngo Kongo ibone uko irasa mu Rwanda cyangwa Burundi cyangwa imitwe y'inyeshyamba, ibyo bintu ntibishoboka. Impossible, ntabwo bishoboka, ntabwo ntibinabaho, nta nubwo bizigera bibaho. Rero n'iki kintu nabwira abarundi baduteze amatwi, cyangwa se nabwira abarundi bari kutwumva, nababwira ngo ni ukuri mushyire amavi hasi musenge, muririre kiriya gice ibisasu biri kugwamo. Nanjye ndi hano nkuri bubasengere cyane rwose, shikamye nkomeje, turabasengera vrema kuko barageramiwe. Kandi ejo ibisasu biraba biri kugwa muri Bujumbura, biraba biri kugwa kuri aeroport, kandi ejo M23 ishobora kuba yamaze gusikiriza no gufata hariya hose iyo ikeneye kugenzura no gukotorora. Noneho ubwo rero ntabwo mpamya ko Uburundi hagiye kwinjirayo abahunze b'abasirikare bo bazabemera. Iriya mitwe yose igiye guhungira i Burundi cyane. Mu Kirundi cyiza kuri kwamye, ntabwo muzabanga mufatikanyije urugamba n'intambara. Ibi ni nka bimwe bya Yehoshafati na Ahabu. Imana yabwiye Mose, genda ubabwire ngo nduwo ndiwe kandi ndiho yabantumyeho. Nduwo ndiwe, ndiho yabantumyeho. Ni ukuvuga ngo ubu noneho mu gihe cy'intambara nk'iyi amasengesho arakenewe. Mu gihe cy'ibisasu nk'ibi, Bibiliya abantu bari buyikureho ivumbi bayisome, barongera bibuka amasengesho. Igitoro cyari cyaraje, kirabura bibi bisanzwe. Intambara y'igitoro, iy'amahera, iy'ubukene byari bisanzwe. Ariko ibisasu bica abantu amaguru bikabaca amaboko, ni ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo muzatinya ibyo mwatinyaga bigize gute bibagezeho. Hano rero umuntu wasenze Sariyuti Gude Shapo ku Mbabazi TV gatatu turagushimira. Ese kuruzi guzuye turarwambuka duti? Eske uyu mwaka turawujabuka? Yesu Kristo w'intama w'Imana, kubera ko hano hari ibyobo n'ibinogo shitani yimye. Harimo ubukene, harimo intambara, harimo amoko, harimo ibijyanye n'amahera n'ibitoro, izi mbonera kurozo n'akasamutwe. Ariko tumaze iminsi mu masengesho muri Kenze Jour kugira ngo Imana izahagarare mu cyuho mu bihe nk'ibi, mu gihe nk'iki, tubone Uwiteka Imana yacu Nyiringabo yitamuro. Ese witeguye gutabarwa n'Imana? Zomeni ya zopayi. Ariko birongo nzakurinda, nzagukiza nk'uko nkizi nkirira hato. Nkirira hato, hari abantu bazi guteka ubugari cyangwa umutsima, ni akantu kajya gasigara umuntu akawucucuma cyangwa akabucumba, ariko agasigaramo akantu kitwa agafu, ku buryo agatore nyine gasigaramo. Rero hari abantu Imana irokora uko. Ese iyi ngwano koko Imana yabyemeye ko haba intambara? Imana yabyemeye ko haba ibi bintu byitwa ingwano? Ese s'il vous plaît, hakorwa iki, dukora iki kugira ngo tudatembanwa n'imiyaga? Sasihema hejuru yacu Mana, sasihema hejuru yacu Mana, sasihema hejuru yacu Mana, tudatembanywa n'imiraba. Sasihema hejuru yacu Mana, sasihema hejuru y'abadamu, sasihema hejuru
y'abagabo tudatembanywa n'imiraba sasirema hejuru y'igihugu sasirema hejuru y'Uburundi sasirema hejuru y'u Rwanda sasirema hejuru ya Kongo sasirema hejuru yacu Mana tudatembanywa n'imiraba sasirema. Hari igihe abantu banga gusenga babona narababwiye ngo ejo sinari nabavuga se umuntu avuga ngo navangiwera ejo narababwiye ngo ivumbi ry'ibisasu ikirere cy'ibisasu bigira kuno ibindi bigira kuno sinari nabibabwiye hari wari wakarashe ubu nimwiriwe mubibona ubwo murambaza iki ubu noneho rero nagira ngo muha agaciro abanyamasengesho ubimbunda yanyu kude chapeau Uwiteka ashyirwe hejuru. Ubu noneho ubukiriro n'ubuhungiro busigaye muri twe dusenga. Nabwira umuntu gusenga ko biremewe, n'uri mu ndake arasenga, n'ushigaje ukuguru kumwe arasenga bamurasha ukundi, n'uri muri gereza arasenga, n'uri mu bitaro arasenga. Tugeze igihe noneho amasengesho y'abera akenewe. Mungu asifiwe. Tugeze igihe cy'amasengesho y'abera akenewe. Haleluya. Rero aya masengesho y'abera naya nyine tumaze iminsi dusenga. Shinganisha umuryango wawe twarabivuze, ushinganisha inzu yawe twarabivuze, kuko CNDD-FDD yayoboye nabi ntiyanabimenya, ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko ntibigeze bamenya ibyo bari gukora ko ari bibi, babaye nk'abana ntibamenya ibyo bavamo n'ibyo bajyamo. Ibintu birabagora, ibintu birabarushya kugeza na n'ubu. Uyu munsi wa none rero mu izina rya Yesu Kristo, marayika kudome ko ikimenyetso akurinde. Marayika kudome ko ikimenyetso akurinde, nicyo nkwifurije, kubera ko umwanditsi cyangwa se umuririmbyi barakuburiye. Ubwo no kuvuga Bibiliya, igitabo cy'indirimbo, tumaze iminsi mu masengesho, n'ubu tuyarimo tubwira abantu ngo omba, senga, inginga Imana, egera Imana, ariko ntitube twaragosoreye hehe mu rucaca ngo binyuraha. Imana ibidufasha. Reka dusengera abantu, kandi reka dusenge, koko kuvaho kwa perezida ni ikintu giteye ubwoba, kandi avuyeho n'abatabishaka akuweho. Nukuri Imana ikingira abantu, irokora abantu. Perezida yakuruye akarambara, yakwega akarambaraye. Kongo ubuhanuzi Imana yavuze busohoreye ku Burundi, ntabwo nzi ko buri bufata u Rwanda n'Ubugande na Tanzania, ariko reka dusenge. Marayika nukuri atunambe ko aduhagarare ko, kuko tugeze ahantu umuntu wese atakimenya n'iyari, atakimenya n'ibiri ku, ndetse umuntu wese ari kuvuga ngo ahari ndi mu nzozi, ahari menya ndi kurota. Ubwo rero ibintu bigeze ahantu natwe turi kwibaza, tukavuga ngo ese turirimbe, dusenge, dusimbuke, tubyine. Umuntu akibaza ngo aha hantu umuntu arahatambuka gute? Igihatsi uko kwezi Imana irakizi, kiri muri iyi ndwi turimo Imana irakizi, ariko natwe nitukora ku maso ikadufungurira n'amatwi, turajya tugenda tubiyaga. Mwami Yesu, turagushimiye, watanguranye natwe, usozanyije natwe. Rero ntabwo tuzi ibyo shitani agambiriye, ariko waduhaye imburu, duha amakuru. Nukuri usasi ihema hejuru y'ubuzima bwacu, kandi mu karere k'ibiyaga bigari East Africa by'umwihariko tabara Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania n'Ubugande, haracyari abageni bawe, kandi hari icyo wahavuze, kandi hari ibyo wadusezeranye. Bityo rero Mwana, ciye bugufi, nturimburane abanyabyaha n'abagororotsi, ahubwo ubuntu bwawe ubutogotesha, ubuturindisha, mu izina ry'Umunyanazareti. Ngaho rero Papa, utateramye abataramye bataramira ubusa, utarinze abarinzi barindira ubusa. Nukuri turayishinganishije, tunagusaba igihugu
kijye muri assurance yawe, ubwishingizi bwawe, mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Ngayo rero nguko, reka dusengeranire. Ibintu byakomeye, byafashe indi ntera, bifata indi sura. Natwe dufite ubwoba, koko abapfa n'abantu kandi abagwana n'abantu. Urumva nakamaramaza n'agahinda, ariko reka tubabwire ngo